Pain kom digin treskal lash ke background na pain kom met lash ko shai. Nan we well digin treskal and met lash na ko shai ispel in weto claim na le kaksakin kat ke mo lash ka shie. Pel wo shel si pel lash katin mong le kaya takana ke pel singa ina ko la pen tafela malutut lash kaya. Sie pite akos fos singal nuna ke singal dia. Me topic schema te ke kashin coordinator shapange akkalemyeyuk Engan Ipeis ke kweok Luhn Christ Engan Ipeis keok Luhn Christ me rejoice to share Christ's suffering. Rejoice to share Christ's suffering. Kadale li na ke mai lutu chinam jeng na ke ma she ke ya we pe na si fa phone si mai te ke akkalemyeyuk ke kapun wit ne ma kunel Ezekiel me Ezekiel's responsibility na alla yohk na pai mai na gatin pakana alle kanen ke metiget ka we ko was met lash ko shai especially ngavan na jilti interest kala Ezekiel sapta singalal ko skadin na le top background singat fataka li ka passion na ke mashi mataka ke sapta ton tolu for shit kos na ke singalon ko shing aro patli mtakli relevancy lan taka ke kunokon ke me ekaya mashi mshing etaka pena ka passion na ke Ezekiel ton tolu we Ezekiel singali kos Kat fat mga men kadakulan somproy. Kat fat mga ko sin uspen na len na kay wam tak pagin pen na. Kunta ka wikat na mga flow na fash. Men pang masike kusar na ministry sing. Evingat ke okala ka kwan ka ena na spell las na ke me pelin proy pelin re papal pelin akfletikad. And at the same time fin shot the life in large counted ke kaslan God through his son Jesus Christ. Nagade alle shuppe ekek na nasiskadin alle shen kun ka shang sin God in pel na kayo. Nagatsumpukin mga sugat na ene na kan sampambugin ke me Aisha sapta singal che foslu. Kadin na kadin liangon si mataka ke malutut si miseng. Tana may Christian na we are well equipped when me ars ngon lan laming God Spirit of the Lord. Our Spirit of wisdom si malusip na si matlag niya. Spirit of understanding. Spirit of counsel. Counsel got pel na gawa matagal riti Genesis ni ka Revelation. Our spirit lan malusi ka din lieko sila niya. Spirit of power. Spirit of might. Our spirit of knowledge. When scripture akkalemyeyuk Aisha sapta singal si foslu na aksya spirit of fear of the Lord. Mga na fom na kadeta ka samon ke kinokon si ke tustil nga men katash ke mayon si. In that first century background si mga tikiye nta ke kaya kadalieta na our detail fact matagape ke me Bible knowledge commentary si mga ngeta na may Christian mo na itakyang wanang itakyang pitch ngay inakenge me manolos isikyak may ngay likiyaki eldal mo na isikyak in kalem tolek garden Rome ngay mana ke kikiap sila ni rush kilan kamangan matarak na Rome takana fast na ye current Asia Minor, which is currently known as Turkey, Misheng. PTL persecution jingan alle. Ito la effect matalal from wial ngan. Sige nan ka pitcha si ma taka kay string May ngan mo na itakyang mana natin castling ka wanan itakyang may full charcoal ma. Mos wala manwa isikya kelos an shup. Kefung insang tolek garden kay nek
Now, Peter Lucky Yellen Shim. Fact la rejoice. It's part of the deal. Kweok for kagat palaka morning clan sapsing. As part of embedded in the package. Packaging up a living promise mataka kalim fin shakshin. Jesus Christ. E kweok le. Shut na one makulukla. Now, Mashikatash kanga te picnic. It's a spiritual warfare. Kat fat mga insan kesla pela ganito ka nag-pro ito na. We need to really narrow our priority na kemalan kata magain. Bako sa online ministry to ka na kaya. Ikak na siya tingin treskal. Ko sa online ministry me focus la ba pa me. Ako la. Lay me le follow. Ni met pat la. Kadinan mo langin. Na mo la singan pa me. Be born again in the spirit. Wana nga akkalemyeyuk. May Jesus ka spirit. E utak la kung nige Aisha sa tasingal siya foslu. Kumalong na ngon. Dahil siya ngon man na imanin ko mo. E ving kumeta. Lakatil wikom. Siya kain line ko. Pang fundamental truth ma mit Christian arske. Rapel makayok nga ito kata na. Katil wikat regardless of what we're in. Now, with that being said, kada ka project yohk, kada proy la fact na me, tako usi ko no konsinge, tako yang na tuwa na pel na tikin na tako. Fontaya. La usi masil akkalemyeyuk punchline. Da kala wrap up, finsa klara ka din follow penalty. Tanga akkalemyeyuk structure siya may na kanintak mut ko na ke next week ato na ngal inche siya proy peke kat fact mangon proy peke kadin tako dikia outline siya na me skeleton siya na tuste kataka nta kakata ye outline makat wepen ako no kan fact kadin chun siya nito na ipna lap singan kat arshes metigat sum we Sunday school ka alu in it awi large watching yohk siya rhythm siya ngayon na kan flokan ma nta fact ke. Now with that being said, nas we Roy in kakchaking God in accusation siya kapal siya. O papa katalya shul kakchaking kung ke mana kayo. Tari na kapal siya som ke phone siya taka na ke olu tu siya nga. Kat ngat na siya medala te accident siya pa nga kum naakiya. Kumaakiya pela ka din taka acknowledge kong siya ben na kung akes makinyegat ke mapayalong. Tapel siya nga kat siya ben na taka in fact la wanin kat man ako. Kung kat mo siya fan. Kung kat lalay pram, kat lalay shake, kat lalay shake up. Kat lang met na kayo main kumari kat la. Wanin na cash mo lom akkalemyeyuk. From the dust of the ground, you form a man, and through the nostril come mong yang ke mold. Mong in mold. Kung magana parikat la. Akens lalal fungi siya magataka ke oye siya mo. Katakan kaksakin kum acknowledge kum ke pelching papa. Ang siya na nga naslom na siya kay siya ke oye na kayo makadara sa fall na ke wala na lom papa na nas na siya. Taga ben fakula malap ke oye na kayo mamesya na siya in mo large. May chiyo kat palakin phone siya taga na ke pelching kat kulo malap na siya ke papa. Katalya ng siya kaya fe malala. Tangan mo minwi kada penkot. Kaya mo rin lalfing lasha ka din alay ito na pay mapayalong. Makain. Intak na kaya mano si lasha lakat pa temple long. Man ngon lan ka at asin ka at matalalfing niya. Kat isusta kaya ngon lan ka at. Indwelled by the God Holy Spirit and being filled up. Kaya ako stan lasha na gawin malong. Naroon na manas papa. We got karang got liti got life in got patimple non God. Katina na karang
kat may tol siya ke temple siya kadin karanganin wo na mana kay wake nagade na wisdom long katin na pay papa you understanding katin kalan na pay ke akwak long ushi katin kalan na pay la Daniel sapta si fosingelu akkalemyeyuk mana ka wa Daniel akawak tolular dalaring glorify you same truth apply na shishmishing kanin kalan gala shetan elda kain kanausla pushela malum elda kan munia akum daga wana son signal fosingel akkalemyeyuk in molela thus akes makinyagad la we are in a spiritual fight when Genesis told you fosingel mego akkalemyeyuk the great news na sin matlal fung nagawa pa katangyak la dari may unjeng manchisa sil molyak tigi misya naro kadin obe pura fading yolong edala kung we kadin mana kayo situation nagawa tashke laylain bangan nanaklas why na makatlatilay kaya kikas molong kadin nanak why na Jesus Christ yohk na nagepel kayo makadashke kadin ito penala kung we kadin pel na kayo agad kulang malap na simbaba kaya wala na long makadays kaya simulas na sin wana pel na kayo mana kayo mayak fasya kebel siya in fact mapayang mo kayo na siwas long armors puras ushe armor long manin protect ka dikikikya plalcheta Esin na shish kweok esin na shish kadin le arulong kadin die Engan lang o kas mo may shit bataga tatafla ke siya pita ako fosingel na ke singalya papa kung magana ito akataya na shish kadin de long magana kadin mo kun lalfung wana makatlada pa ke Victoria kadin na ito message long agadin mo kun kas mo long agadin ba kas mo long kadin sign siya na sin fellowship kad ambassadors long kad represent kalem wolana inkashaw na ke fellowship wana katamata kemit rababa belching at alek kakshakin ko kulo malap ke kushangan ministry kulo malap ke matlak na ke wakushay kulo Catholic na teras ne papa kulo ke matkulas na kayo siyaw lalos matkul ke government matkul ke church kat kulo malap ke belching e baba inuena akwak wala na nom akes makinyegan la Jesus elaflo wana siete sunga saptago fosingel don ke singal alko akkalemyeyuk wangin mateta kung magana pa ito in control na shiba flocking kat proy kelos na kay washer mtakit shikoshak singa flocking kat ke belching to kanina small ken kun molds ko fan na siya taga fin chak singa wan na tung Jesus Christ akes makinyagat pa manas in mano ke belching akes makinyak la yeah, God kay wala with you everything is possible. Kumpa master of healer. Papa, si bakas mo niyagat patimbalan ka. Akin siya wayagat, flocking God. Akay sesin siya. Kat proy beke, siyaw na kawa mamta kaya aso lalos ke pelching. Kishpin, may siyaw na lalos siya pang la ke pel sumla. Kat pang, papa, yurum wangan, misya. Wangan. Na silos na kayo wa sila lalfung. Layla, yan na phone 9 akes makinyegat. Kadin phone na room ke pelching. Lang ka lang pakutin yok long.
Mataga ikek kakashik na ikas na shishke eshigel sapta tongol dolu eshigel sapta singal algos kading yela eshigel wi macho tashak to maganalin fakak meta in flok na kya koklom tieshila na shish machine met life na kayo sikosokla tashak to kat na kayo shashak na enslave na kya sinful nature siya na manas papa or makin kusahan ng ministry we matlalvung we at na kayo finan ko siya into na kaya profess ka proclaim gospel sing mitigi patlepel ka true kaksakin gom or makin bat pematlom finan ko siya in faculty pe castlom like Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. But kulo malap kaksakin gom gam na kayo pap Roy in the name of Jesus with language of the shifang nalash. Amen. Amen. Kalau si mic check, tingin muna Una communication nan. Atin lang po siya. Sister Luhn nga mute ke belje. Nga longin na. Kaya nga longin na una na usiya unan. Okay. Una communication na nagingin na pakumfakan. Nga mute pa rakom din longa. Usiya ko unan na may klar son so ngayon on tafla proilan met na kayo nagat like share. To ko yang nagataga na kaya malito tikin. Well, gatsuki masen vers namet. Baksagin God.
Cái digin ron phát na chung phát la si ka sa metinga phát na meto. Ay, lumalap. Anake akkalemyeyuk and we come in pine met we as matakange. Lumalap ki aslowosan damdal tamae and sikra from lanai. Kaksikin kat kitagaloman in we got yang begatala pellowosan. Siya paulime kosmagil tuan. Finen Columbus, Georgia, damdal kenye Charlie lumalap. Kaksikin kat ki tagapeloman. Chardy Jonathan, Vin, nagmusi we Sacramento abange, and bain kong we siya uwan, lang belas na silbastalik. Tamdal Procula from Everett, pa nasiskenen kadashwe. Ulo ke aslo was in the wikat kildusinge. Anake mission statement last nake Koshai online ministry. Kadin kain ka Fakak maswas pailan gata. Eskat laligi sham lishongten kel trom ga White House ka kanin mange. Taka esta sham lishongten ge artificial intelligence. Koshai online ministry taka in we fakak. Ayana fakla minister lipana. Nakil taka akkalemyeyuk palang etargel Ezekiel. Nanagi gos longi kataka bakata ya meta. Peter ma ele taga samsam kunge el fakla kasinge lange ngake ko sinesam kasma fakya na siwo spellele sumla sinmet palamatal oyepe saplan lem emet lang umata utokot kay tokot na siwo sin mat saplowosa masimit Kos ene na naklen la kilen safla. Eosmet esikyak siya mo lalos lemyak kilangaluk lalos sivena. Elosi akshak kowos esiyak yatia ole what mo elefloko elaye abadamash amishatari Emana ke wasak na oye. Ona ke fela te fana rekle. Ilus na sulelan puleshala. Belle somla. Katilorela ka shao ke kaslal. Ishalik fela ligi kofo ke kaslal. Erata fel pao. Insikyak ligi kofo. Oye pe ke kof. Shonota. Kanaus la fela. Simita. Tajak take kasena kasao e fela si ma ashinge karangan yak dan takanaw siyakle ke mainge ewana na kilensi e fananan kayak e kanaw siyakle met siya siya kuskat. Kikat long gaslan ka tingi taka na shish. Kapela ananas kasin me ananak kaskasak mala ko lemel de misya ka tao sinusumla. So pidel taka ki yak ongol kun misya lang Christ in simusleda siyang nakita ko lala in the pok lala ko Christ de misya tar efo ko mange sumanya ko so nasikya inakkalemyeyuk makat babal fakla esikya Makumin de we scover ko ma anen laman ki akshikyaten ye mamakas madalan gata taga akkalemyeyuk na sikom. Nara eash ridicule, eash revile, criticize, kasin criticism lom gakulu ko etaka alangali na Toasyak kaskasakin siya mit kalensapo. Slander, making false spoken language, mga erekle. Naarata ka na si kom initala, nakalas mi singiya.
arulana yohk tamlilipanil akkalemyeyuk laga deta ka shamram ke Engan in Ipeis ke keok Christ. Aske siya Peter Akos. Saptas nga Luhn kisngalya. Siya at pinnan ka na suffering for being a Christian. Na elshaman nagimamasikyak na sinod Christian na itari. Anen target iya gelos. Abuse etet nga rekle. Kasakta, when they were living peacefully and striving to do God's will, mga sikya. Akas maganyayagom na Jesus himself suffered. Nangakom, followers na halala ka din suffer kisipin katara mawo, ikinamakuni. Naratakalalem ni Stephen, nalalaga na dawag akatayeke, was nga Luhn, nagasingalya, ke Peter ildaga na akkalemyeyuk, mga kuminsin singgeki. Apangay kasalak mga wala lam Stephen ni Kesta ganila siya. O eben wala in Pine Coast na kweok. Masulela and ko. In fact, like yung maun siya ngayon, aulong wala ko siya pala kung gilayin siya. Aul kas kung siya lagi aulong wala ko siya ngayon, mapa kumasang singkat. Kumasang luwen tel lo mga singkat. Kaluwen mayolyak siya man nagisang lo mga singkat. Nakadasyukla, if ko, makumtematayin siya. Alam na yohk na paspe ngamin tak nan ka na kilo awo yes yun. Awal ko skat sumsista ke korek malash. Na katagatikat ulle kat kuflalien talik napas. Na ma klakaro kat pineri ulle na kat kapen sumtulle na cycle singa na flash. Na pela mo itakyafu. Na kat syuklay fu kat mas. Katsjuklay for katalik nada sa de longka. Katsjuklay for ka nakadin force. Napa meto on course olo utika. Syukmet of chalan God emas waswasan naman nakewa siya will fall in place. Kaksagan God king akan we tamlan si wiyak ne. Aprensin God ilikesla ashmet si masisla pella. El teorekma pangorekma lala. In mata pagkin gaslan kat. Napayan nga ngara, alak kaksakin kat, mayan kingasom na kaya aluwe, kain minit na singa uliya kimilutut na yokshipe na kaya maul siya mga kumakot na kaya. Masi mga taske kat likiya maul siya nga paano ito kaya nga makatayilyakin la arfalok silang lem. Nakmanas liya ma-develop yung dash mi siya nga. Katloang na kay mga katin de patle. Kulomalap. Tamlipat, bela nga flogon na yung kaksigin kat. Ako lumalap na jimtigin treskal na anwi kumpena na yung chiben na kalwini ay shulap lash kaya arslan met na gawa. Yok lagi na gawa. Kaya makadil si Pao sina sikom kadinta kaya ako lang na kaya marichim siya nga. Wana tigin treskal lakalamingan. May marichingan ito ko. Tafa mapen na marit makad. Hindi kaya kunokon kaya may ikaya mante. Na siyan bange enganin Ipeis ke keok Christ. Enganin Ipeis keok Christ. Na marite bange siya pita akos fosingal luna kisngalya. Ino na pel na kayo netiga dew siya wana akkalemyeyuk context line kat akkalemyeyuk kaya ta machi mayin na shulayak lang afak kem tawaken life gas lowos ingin na kapiang strict sa sumlapa. Skili kadetala persecution siya ng taga, makikikip lang niro, emperor sila ng Rome ngayon, play mo, furiyak yan Rome, kasi pen, may Christian nara, may Rome ngayon ta sang, me, manayilya na silos. Na siya siyal mga yun, pek sila, miting nga fast na kaya, fos nga doon, nagasingalyangan pa. May nga, so, itak yang, wana yung casting niya, wana yung itak yang, may nakanganyim manolos, isisyak eldal, shupyak, unpain nego. The marching and developed from Rome, city lang Rome, tak fast na east, patagat sunan Asia Minor in the 1st century. Na, pidel chim.
na akkalemyeyuk. Temana uppe mata kasonultos. Elosin tunaka. Amasingan bayo siya kating sipa na flock na nagkasapta siya kaya lahat sila pitang ito na gospel ng Jesus Christ. Crucifixion sila. El patpatifin siyaksina. Takao ya kalitutan sumnikao tol. El misha pakpakiel el molyak kalanak tol. Siya pita ma witness siya el molyak takanaralos nga naraw. Masih pita el simus akkalemyeyuk Christian being persecuted in that time frame. El itala masing wang shaflaya. La oya fagalos patakyang na kaya talin liye. Mas machisya lalaki at arifin siyaksina. When I'm bangan asmet direct lines sima elosin isam kepel elos kayokan. Nadang liye lang sisi masampang pinyak pega kunokan na. Lang sisi para. Finnewan makuduklal. El som misya. Amat Christian tunaka ke gospel ng Jesus Christ. Regardless of what situation come at you, come tuna ko. Nakatitafang mamasinga, taka ke fosinga luo, rela proyelasin sangkulo ke, nakataka first by first year. Na wanang akkalemyeyuk, taka yang tigin na taka pon kaya. Isi punchline sa kumay sa mga fon niya lang masinga. Nas, kesta pa baltuman, pange, efinwangin pange, fosinga luo fala. Sipa nakalwini, Engan in Ipeis kweok Christ. Fosinga luo fala pangan. Met kawak siya kweok. Nimet kowos lut ke me shike upe ma kowos keok ke. Wana in safalin shikyak na siwos. Akawosin engan la kowos Ipeis kweok Christ. Ta efe arulana yohk ngan lowos ke wolana lal efe akkalemyeyuk. Inche wana siwos met fin kaskas kuluk lain kowos kesupen kowos fastukun Christ. Kanmen mainge pangan wolana lankat an fowos. Katena siwos fin kayo Lelain tia make el akmas ka el pushapar ka el siye met kanaus la masap ka el chifena isyongol inara makunan met niya. Tasakta kuos fin kayo mayan kuos met Christian nimet kuos mayakin ke ako wosin sangkulan na sinkatla kuos ekin inen Christ. Matawag tari pelin nanan ko. Amitlan kada ba nanan kayak ometa. Fin matawag yoros ma faka na sinmet siya tilalal fun ka pa yung sin kata. Tamas la fa upe tamet wo in moliak le. Na faka na sinmet kuluk siya salalal fun ni kata. Oinge elos siya kayo mayan painge ma elos. Oinge elos siya kayo mayan painge ma lang silang kat na sielos. Falilosin sekala ni na inaramawo. At si Vena eselos siyang na sin kat siya rela at siya liyang walay lalal in pel na kayo. Wana nga akkalemyeyuk kati alle shu kakshing gat ke mind ka kas mulan mind ka si bakas makinya gat kai sie kelalal fungi makatash ke naskat sum proile nakat fulo papagat kulong malap ke kas mulong kas lum som en nagawasyu na tigan fulo pishe Kaslom mo, kaslom eklaman maito. Matayin maslon maito. El pakas. El kayo klana kesupen.
lang si kawulom na sinfel, el by the ka, la managewa, la misha. Laila ka dindi, engan kin kayo klal, kesben kat molyak pe, kesben kat ligel lal funginel. Tara nak manas papa, digat ka dinale, ito la, suffering is part of this life. Tasak tawana, pita akkalemyeyuk. In the meantime, look forward na get glory, wolana si maitako. Katalya shulkaks kinko, roy ka maingi kinin Jesus simetlang lash. Amen. Suffering, glory. Suffering, glory. Sipa na kalmo ni mas makatligye kaya nagetlik na tingkat ng the choose. Dahil completely tinali suffering jingan. Dahil miss the point. Jesus la suffer, in fact glorified. Jesus la suffer, in fact exalted to the right hand of God Father. Nangakong in that perspective, may Christina papa na may nangadinakshkya. Kadreda la for singal nike singal yata na kapin managawa, we should rejoice in any persecution. Nagatpeche la shidbe shalalay in nanaklar siya kaya shal siya met lalal fungi inen Rome masya chupchupyak furiyak manalos inan furir in tolek karden tolek in Engan. Persecution chingan kweok was moving from Rome toward the rest of the land. Manaupe pasikyak na. In the last 173 years, piya nagamolin ng lalfing lashmait ko sa iyo. Katsonali intensive me persecution jangan experience kun finan ko sa iyo. Paano makatpalakin pa kay World War II may melim ka may ko sa iyo ketchum na non course sitempo taga sitempo na non course kachikosa klaki ki persecution matagawin may Japanese nga. Tamasi yung mga kumin ng kalim ke katataskuan na ka-force nga pa. What are you being persecuted for? Kayo kung man taga kemme. Makiurit malan God, kaurit malum si fan. Kada ka rin liya sal si pengan metigat fast taga ikwaya for si cash nga. Manifin kung kayo ke lem Jesus Christ na kung matake rejoicing si ma genuine. Tapi ifin kung taga matake kayo makum si fan arayla na ke oye kuluklan fella sing. Now you are not being persecuted for the sake of Jesus Christ na ke may gospel singa. So we need to differentiate malungan metigat fast na met. So masimit met Christian na gawa even got followers genuinely follow Jesus Christ like even Jackson we should be expecting persecution gamo large as Christian. Siya in fact na fellow siya kowos fellow kuluk na si was tasok tanga kafang la dai fellow. Met komedia. Na kat met Christian na even the gafat mo kat met Christian one pang or one ma Elia taga God. Of course, that's part of the truth, but konti loot ka kayo ka taga kum fin kum kayo ka malangkat. When that's part of the package, but that's part of the deal. Arat taga liya for shime da akkalemyeyuk. May kawok siya o'clock, ni met ko was loot. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial. Detailed warning aldal. Sibena kalwini
man ta akkalemyeyuk sapta si farna ke sapta de bang central lan me persecution ching na ke gospel lan Jesus Christ ni sapta akos nagatra limad elosin de lu may kawak siya klak nimit ko was lu ke may shike upe may makuwo siya kweok yang elosin de lu, that's part of the deal. Wena in safalin chikak na shiwos at kali siya pita siya sapta singal toli wi sapta akos fosit kos nganu siya sapta akos fosit kos akkalemyeyuk masingal Shaflan managa wapran me oing ko usin chifana lia ko usyang ngarshikin na lowos ta ko usin pro e fal masinga ta ka ye kaya na persecution mataga akkalemyeyuk na sin mat lad fungan elosin te lut ke elosin narrow minded ito la mange me esikya e par bange oyen mol Christian may kweok nga itakapen. Na ina na me, kalina ko lang nanaklalo sa. May pidel fangan, elosin na nakwen na Jesus Christ. Pa me, be willing, be in obedience, in suffer ke malan God. Pang masinga. In elosin na nakwen na min mesinga, fiery trial si pang mana upe pa ita ka elosyungan nara elosyin te lud elosyin na nakwan na me wana fosit ko si mga red lapiang niya akatsum na ke sapta si fosingal tolu inakyok kipe na masingan fa mo ke mainge ako lang na naklowosan na ke orek ma sakta na masi ma fosit ko si mga akkalemyeyuk na efo ta na ako lang man mayun si pa fiery trial si pang mana ya pa ita ka ke molin na lad fun lowos na elosin ako lang na naklalo sa inme in when Jesus Christ example si mal set if in shaksin elosin te lut ke mang elosin me na nakakuya wana len second naman na naklowosan ke mainge ako lang na naklowosan na ke orek ma kosin nga shi arulana finchak na ke ma main che wo sha e fa ta ko sha e fa uta go na shu was ke Jesus Christ ela shikme a shipa na akkalemyeyuk fosingal si akkalemyeyuk suffering glory shipang maluwangan ni nagadin isyong niya na ke manaklasya ingen na inbel na ke was Christian kadin balakin pe na kweok sing kadin engan kin pe na kweok sing kadin na nakwen na Jesus Christ. At the same time, kung esam na penche Jesus na shikmeo, wala na efatako. Pange kapasyon, pange na naklak kumingin na as Christian. May nga ko kikat, kaya samsam upen Milo Soroker, mana ko ma akfashiyak in akulukye, kaya sabihin kat tuyak lansapi kat through his son Jesus Christ. Ushe. In other words, kadinan to yak as Christian. So be it. Ushe. Manifo, when katsyakan na tayo na naklasyo, in siyas na ge, oye si machisya si akkalemyeyuk fin shaksin. Katli example si maligay fin shaksin. Lahil ko ukne mi siya pena trakta. At the same time, katindi pena mawushi pa ito ka. Glory siya. Intensity lan fiery trials yung katli na kesal singan met ngan trip yak unfurther our language like beating bel singan lalle li na ke aku machisya la na wan shikatak shayan machisya laki kadin na wan na Jesus Christ na ke masik ke mo in life ng large na may ngan siya in other words fiery trial mataga syungkat nga wanan taga ke sapta si fosit kos pa akkalemyeyuk me mafon na si wanan taga lem si ka nanak si ka metaphor si mataga na ke me cold sulfur ngan isikyak na ni manawula langan pa on lalan e papin na naglalfin sila kung
trials, tribulation we're going through, faith, the life ng last kept ako klan Jesus Christ by time kat kating tuna ka ke mga na kayo. We are being tested. Our faith is being tested. Me Christian nga were playing ke en Rome for yakngan. Trakta kalam na pala tel dal ba esoka. Peter kalam gala tel dal para Peter kalam gala wang na pa makuluklalo sa plain mga kilos. Asken nan kan chenu pepe na masken na gamo na coming practical sense of our living right now. If you got ten na pa ito la men lang chising katala patachang na ke four section man lang siya fa mo me fin te lang siya te wat na mare kulut na siya. But Christian lang siya mga masken te wat na mare kulut na siya. Fin me mata ka sinko. Na met lalal fungingan wangan siya na makulukla. Ashoil dal chupya unfearing sang toilet. Inkene toilet carton unfinan room wangan makuluklalos. Sige sang na insiyom mananakluman ke masingan. Kumenan ka tada masi fun na kan kasi kuming triumph. In katang na kan oya singan pa me. Pasikarak sila Jesus Christ if in shaksina. If in katika or makin source siya in karangin kat kepel in kweok las ngas Christian nagatte Christian. Man katin or makin sikarak sila Jesus Christ nga. Na if in kumni kata may Christian na siya nga. Follow kun mawre kuluk na siya nga. You need to test the spirit. Kung may naman siya na siyak siyang pa may nga ita na pa na may lang siya nga. Mana pa sila may ngay susta kaya ngon ka. Pagkatapos ka suman pa kaya fosi ka sa tagang ito. Ngayon na katindi na Peter fa may losin te loot. Losin te ala surprise kaya mga as part of life. Katli masih mata ka kaya fosi ikos ngan kaya sapta siya. Lamayak tapangan. Fiery furnace, fiery trials nga ito ka, lemlem ta na makisik-yak may ngan pa. Ta in fact na mit, wana akkalemyeyuk ngan, Nero kay emperor ngan, at Rome ngan, matawa na, sa palamat lang ngan, syuk mat Christianin muni. Apata ka, pidel meriti, kasi yung mga nasin mat lalad fungingan Asia Minor ngan na Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, and ni mekos masimne kem tan laita singan mana silos. Met ngan pilgrim, elos strangers, elos foreigners. Regalos kuluk. Nangakong same truth apply. We are sojourning. Kat strangers nagke-fellowship. Fellowship ni kin o yellow kum. Man kat not tadake tokasalan ka. Elos tikan kalan ke. Man machi map sang penya kum mapangon man katin kat. Na dale ko flapen di ke maiter kuluk na siya at flokin ke lang siya. Dale ko flan ni pa masina. Manefa man kat mol kun o yes ma Peter siya man na sin mat Christian nga ngat talel Jesus Christ maurek na siya fin shaksing forcing alongan taga na pangan elosin te me mat kawak langin te loot kemay siya ke upa makos kweok ken wana ins falin sikya mo sikya expect sikya naraga na som na ke force singal doluan tananga ako wosin me rejoice engan la mga sik na siwos mat ko was loot ke engan kun ma ko was being persecuted ke ngan when pangan lang sisingan je watla ko wosin alengan Ipeis kweok me Christ. If arulana yohk ang lowos ke wolana lal if akkalemyeyuk.
나가다가 실패 삼삼 끝내 지금 샥바나 suffering a glory 지금 suffering 지금 달릭나긴 같네 the Israelite na liye ke chisel taga they were expecting someone else without suffering a gas plan lan God ke Aisha lam wal to akkalemyeyuk Messiah silan talipnaging God na Israelites nga let suffer na fa glory taga na Peter kalbo ni gemdan lata silan suffer and glory nang ako may Christian mising kadin nga hindi pa masingan as part of masing ako masking kadin kalam la suffering siya taga mayangan siya na si kung lakat being persecuted. Skidi ate singan. May tadi kan kalam ke masingan na nige dali susta ke ngan ka. Mana met sakawul fin fela di kan si fela sang masingan ilo sindia. May nan tagain kasaw me masingan. Kadinengan kin gerek kat kuluk for the sake of Christ, for the sake of the gospel. Tekain may chisven ataga sang lang chising mo pang mo. Nara kataga dito na engan la kowos Ipeis ke kweok Christ. Ipeis may Ipeis singan pang ito kata na may fellowship. Kat welal ke may lash keng. Wana Filipa sa tatolu fasingaw la akkalemyeyuk. Kadengan kin pemasing la we are being glorified welal pen. When Rome saptal algos fasingal ko akkalemyeyuk. Rome saptal algos fasingal yu akkalemyeyuk bagat kan compare kayo class na ke glory mai tagang. Naro engan singa kadin we engan ke kayo kwan etapen la me ale yohk an lowos ke etaka glory singa wolana singa. Naro kat fellowship kat welal mata ke keok silalingan kat compassion na ke keok singan but at the same time kadin na kan me ito la being glorified siya ito in the future get mo sing by akila la from la comment to na ka fin regardless of what's happening kat nget lali engan ke keok walal Jesus Christ keok wal Jesus Christ ngan kat compassion na ke masingan mo kun but at the same time kadin nget lali pe wala na si mai tagangan pafos singal to yu akkalemyeyuk engan la kowos we Ipeis engan la kowos Ipeis ke keok Christ ta if arulana yohk engan lowos ke wolana la fa akkalemyeyuk bangan fin saksigan ta sano utak yak singe in the glorified bodies sites na sapta ko fasingal to singal ko glory singe naskenan kay fin kum lalal fungi ingen ako misya nganong your spirit is with the Lord. Na pelche lay melchik mea mano si masom nan kaya glorified utak yak sun kom ke nganong glorified som with Jesus Christ. Pange maganda sano metla pange fin chaklasha. Som riti me matagay met ke sapta singan na glory si machisel roke lenak tolu el molya ke lenak tolu man ol fast la matal sharum e pangan machi men kate wen alem ke pelchila sikme kate la weapon naskin nan ke ipsingan nagate welal magay na glorified o kate welal me rain kate welal karingan mana kayo kata we tok sai lal pataga ke luo tomote luo singal luo so kayo kumakadas kyange evingat liye ma akkalemyeyuk na sinmat na kayo lalal fungita na kayo kat palakin ke mga tekain compare na ke mga fatagang kata welal ke kayo singata sakta isam na glory si pai taka wala na lang kat pai taka ke ma when natal Jesus Christ sa metlang or sa laki at arnashes nakada som we me wala
kela rain tokashailan fel. Sige nan ka. Katsum niye na ke Old Testament na me. Elta ka as a man prophet sipang. Samanyak ke may prophet el pa samanyak ke may palang. El may pala si Jesus Christ. Ngayon na ke maul siya nga. El may tol siya. Manintayin ka siya. Intercede ke makatash siya nga. El may tol siya. Managawa bro. Oya kaksyaklas na kayo. El mata intron lal. Siya kan nakatinilyak na ke masyashin ka siya. El pa high priest siya lashin ngayon. What dispensation of Christ? In the past, in the Old Testament, he was the prophet. El taka akia man la taka molkun. Nemin siya som el sokak som. Papa na kat akwat na keng. Mol si lash nga kat molin me kalain sap na shall serve. We're going through a lot of trials and tribulation for the sake of the gospel. Dasakta. Elashin kasha. Sitting as the high priest na sin church, body of Christ. Flok siya makatantasan ng flok me. Toko siya, King of Kings, Lord of Lords. Nakatsalala penamangan, insiert na nakla siya, fast ke moul siya la memo ito sakya siya, kat pitsil atari. What's coming up? Na may nga kaya, may nalos may Christian, ship yak elos ang fearing tolak and Rome, persecution siya moves to the east na me Pontius, Pontus, Galatia, Cappadocia, nga na phone na Nero sa pamatlangan in wini persecute. Ang ako in this lifetime, Satan na taga-persecute ka. Satan el me steal, kill, and destroy. Mana kayo makadash kaya nga, Satan na makin may penalashin taga kuluke mo silashin. Nakatata ka liye na ke foshkas to ko in kalbo nila. If you are suffering for the sake of the gospel, mawusi. That's a privilege. Makuningan kun. Tasakta, if you are being suffer, kung suffer lomingin na ke mawusi man na ke makuluklom, then you really need to come to the gospel. Pang distinction siya. Oya makumta ke mauling kayok siya kati ilita pe. Para siya mangan siya kunta ka syuk mapaya siya. Tasakta ilos na kayo siya being persecuted for the sake of Jesus Christ. Kat we base kayok silang Jesus Christ nga ke maul siya wala na heda ka soon. Pang fintraklak kong. Masi nga maul. Fela siya nikin na mesing siya fella siya di ba nito ke fella siya met. Elet ta na pala ngatin ang tatsamram kin mga met. Ingin ang ngan ka dikes dengan dito na mana siya fla siya pangera ngating interest kan inta ka me kusan lan mission me inako na. Leme la flok. Ako la ta leme la flok. Nimit pat le pang masing. May tayo inta ka na ke moul siya. Nga fat na pa fingo mo ta ke maul siya ke maul lal fungi siya na ke dispensation of Christ siya man na ka wait ka akulu ke maul siya mo tekan mukle ko man ko mata na kumkalan sa pikat kumsunga na ro makulu mollo mo kumtera mamay talang siya wana ka diti ke lutut ke amalang silang kat pakatara ara malang silang kat when in Benail Yalash, when Katil promise, He will never leave us nor forsake us. May tayo siyan God. May tayo fact makulukyash. Takatitala, Pia. Where is the finality? Mo mapatpat yung God. Pangaw yung mga kuminan nekkat kaya likin agad ng tagamtak kikiyapin sham kaya mo siya mo at agad nakul na. So, suffering, having gumatake, ito lang kalan sa pikad. It will not only make you really looking forward for the day, ay, ala usut kon
further identify Moloman with Christ. E akyokilik relationship shalom. E akkayegum ko nito ngala. Wan na pa o yeshayen. Shayen machisila akyatar. Agad ko nage fosingilakos. Bidel si kalwani malitulal Jesus Christ ke gospel lalmeto. Fos singal si gospel lime ko fos singal si akkalemyeyuk. Wana in patagal ke fos singalakos ngan. Inche wana shuos met fin kas kuluk line kowos kesben kowos fartukun Christ. Kalman ba inge pal ngon wolana lankat an fowos. Nanu siya meto limegor fossingal siya ke litisalal Jesus ke finolangan. Me Sermon of the Mount tagada na beatitudes patagal ke foslimegor saptalmegor fossingal siya akkalemyeyuk. Saptalmegor fossingal siya insiya wo kos ke meta akangon ye kowos. Kalye kowos, fak kain kuluk na kaywa, line kowos, in keok. Kowos in enganak. Kowos enganak, arulana in chewo, the yohk malena lowos in kashaw. To inge elos kalye met pala shamata metigi kowos. Met pala nga tagaten wakipen. Met sap ngayon wakipen na may akong askemising as Christian. Wana nga akkalemyeyuk as met Christian finen Africa and wakingin. Na for the modern may audience lashingin na ndak na ke 1852 ma utak le gospel ne kusay. Elos mo take kweok usmang. Na nga akong eving pa kat shalala na pa masing insias kadin tal lang si kawul silan kat na si kum kweok singa kada sang name share ito that's part of it. Na oya na kayo wakat liengan ko may uskat la kadin som even pa kat som kaksyakin God kada on time ke managayo. Kada alla aru na kya oya singa. Tagarin focus na kya fosingala ko hinche na shuos met fin kaskas kuluk line kowos kesben kowos fartukun Christ. Shipean pa me Christ. For the sake of Christ, for the sake of gospel, meta fakuluk kes tasakta kadininganak. Wana gospel al metos saptalmegor fosingel singa reading in kadininganak kemang. Agat somliit na samram ginyak na aspekel me puklal shema rejoice. Shem sapta si foslu. Kadin consider persecution na enjoy kin iningan kin ma kat kayo kin if matlalag fungi siya being insulted singan pa may tasam from kuluk na pagkatreatingan may nga taga relail offended ka disrespect matlalag fungi singan lantil yakya Lenora na mapitals mas lagi saptatolu fosyangan anak akkalemyeyuk riti ke pelchinga saptatolu fosyakan nimet folokun makuluk ke makuluk Ashidben na siekorin singal tolu fosyakos na kikos polo me sie polo kaske passage singa akkalemyeyuk Lungship does not keep a record of wrong. Siya pita tolu for siya. Nimet falokin makuluk ke makuluk. Kasang kas kuluk inline kas kuluk. Ako wasin falokin ke kas in action choye. When main chewo pakad el walela ke mo ele shot na shuos. Ke ele taga bangun kuwosya. For siya ke saptatolu ke nan laita sinipa katreatingan. Kadinte flok siya. Mana ke wakat
kweok suffer for the sake of the gospel. Kadi akkalemyeyuk privilege bang. Not a penalty. The penalty is a privilege. We're not being penalized. May ngan siya privilege ka din kayo for the sake of the gospel. Min wolana ba ito kang. Na even ka sukya na pa masingan ka din nila. Insa makadis ka mo singa. That's part of it. Kumli en ko siya ta ke misle. Impan na kayo waka. Fella singan ta ke misle. Man kadette flocken. Mara kuluk na siya. Kadette wakla. Kadette ra kuluk na siya. Kadette flock siya. Tapaka akkalemyeyuk. Ka Trump ke ngon ka din matlal fungil. Fela singa tinay tala me kan men ngon ka. Inani matlal fungi si meta tina flocken ke kulu. Dal flocken ke me. Love your enemy. Wana chi siya akkalemyeyuk. So finga tiye na ke tafon force ke akkalemyeyuk mo. Sang Shaklu, in she wanna she was mit fin kaskas kuluk line kowos keshuben kowos fash tukun ngon. Tukun Christ. Fash tukun Christ. Kan mian pa inge pa ngon wala na langkat on fowos. Ngon langkat on fowos. Ngon langkat anin kowos. Kowos pa temple siya. Na kaya ngon langkat anin kowos. Den molin lang siya. Pel na kaya wana. Men fakun me lan ngon singan fa ko si me da lang siya met we are in life nga shup ke first century re makinyak wana me lam sin tola ken mo o kumni mangan there's a sense of misleading ko when kumatala that's part of being a Christian then a walk room ya kun summer of flock siya ka tamo bangay ena shik na shesh na Finnawan makat arkulu na shik namang. When pangal lang siya sima ako kefin chak sinara lang siya. Kat mata ke ngan. Kat mata ke misle. Kat mata ke mong fushashpe. Evin pang spirit sima akkalemyeyuk ke fossing. Ngan man kat anfowos. Nara fakulan nga ni kanan ke mo larsa ke belin persecution. Lang siya engan misle mong fushar katakalang na sinmat na gawa. Katara mawupel na gawa. Kata aru na ke kalang sapsing. Kata po si Shelbain pel na kayo. Nakadis fanalim feshpe. Na wana nga akkalemyeyuk. Ay siya singal siya fosluwen na dako. Akkalemyeyuk peke mariching. Ngon man katin filan fesh matalal funyo. Kung de persecution nga dako na nakat katang natar. Kayok nga men elwikot. Nare uta ka pa nakatin spiritual na mayan in God, il papa in God, through the work of God, the Holy Spirit. Pa siya akkalemyeyuk ay siya singal siya foslu. Spirit of the Lord, Spirit it ko from ganyak ke fossing. Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, may wisdom, kanin latela sin matsayangan, katin te ukay. Pao sas ko tikin long ya liti yang ante siba kalwan ni tafung na lang yan pangan wisdom kat liti sin met ma kada sa nga som aro experience siba na la ses mane sabe upe akat hindi evin kat ses sa kang ngan kat arsin fair in shares ngan lay me ars your ngan lan met che la nga we kat spirit of wisdom. Timasingan maganda kada understand ba spirit of wisdom, spirit of understanding we got ba. Ekalim mana siya. Oro bed masikyak mga na kada kalim idala cross Jesus Christ. Kweok la kismen lang siya kada kalim kada ito ako kwan God
Main ngon lan kat as fresh, as in cheers. El papain gata. Nakade etah wak pelan gada, main kata ga tolla pelasin proin shu mapayelal. Genesis nigga revel. Spirit of counsel she, aspect of forcing. Spirit of power. Masingan ini na. Matalal fungian matake. Kading kalam kala kat el karingin managa el kaliki managawa. Kata kalam kay ipsingan kada mol kin lal fungevo man spirit lang God. On in God. According to Isaiah singal si foslu. Fossima ka treatingan. Akkalemyeyuk. Kowos fastukun Christ. Kalmian painge. Ngon wolana lang God. On fowos. Na even ngon wolana lang God on first. Kadina ang kalam galama. Isaiah singal si foslu akkalemyeyuk. Tanama phone si bagadaskeng. Nakikadaskeng iwan pa na siyang min katitala ngon kadasin God. Wisdom, understanding, counsel, spirit of power. Sikinan ka persecution siyan. If yung katala spirit of power lang kat asros. Katita tala katangyak la left. Regardless of what situation we're going through. Katangyak la tayo masing amasking. Kaya call on God. Spirit of knowledge, the spirit of the fear of the Lord. Some ready methodology ng lang gospel. Akkalemyeyuk mga refer la Holy Spirit is indwelling us. Pangan masing mga kuminasya. If ingon man God when God kept we are being persecuted, kumakain, scale back, kumasyangan. When Spirit of the Lord singa ke fakon ngon singa pa, long siya, there's no fear in this love. Long siya si mautaga ke ngon man kada, wanin siyang ke. Situation na kayo, wan makanta ka line masing. Narakatinin na. First singa taga akkalemyeyuk. Glory wolana, ngon man kadasin fesh, matalad fungi. Naro. Mold masing amasking. The program siya pagkatashking a living water. It's a living organism. If mangan mold. The third person of the triune God. Siya doctrine, Mamet Christian ang life niya about Trinity siya. God Papa, God Wen, God Ngon. Colossians chapter 2, akkalemyeyuk, God Papa, God Wen, are in throne lowos. Na wana machisya sila akkalemyeyuk na si matsap nga so nga usod paraclete siya. El pa reveal managay wana siya. Spirit of understanding. Spirit of wisdom, spirit of knowledge. Panga masing mao minin na ke mol singa. Tasakta di kain sikya na ni ke me mutsi for lalo ak lalfung ni. La chisel mi siya mol yak ke makulit na. Even kung kuflan comprehend masing na siyaksum si fena na pay ngam nan God. Even kung siyangeng inner cleanse up singa. Tina utakot kalam nung nagka message siya. Kung tina maulikin, kung tina pita message. Na para ko sa nga ministry siya, inakas makinig at infalok na kaya ako kwan God. Isam. Elos context lang week na phone siya. Responses bilal Ezekiel. Ezekiel chapter 2 toli. Fosit kort niya siya ngalon kort. Kaya tayo kweok siya niya. Elos matayin siya. Kadil fat na siya Ezekiel. Oy. Elosin fulok na gakwaklog. Ezekiel chapter 2 he was being used as a watchman. Len warning may ito na kema syash. Mauli siya. Restoration siya. Nga kung tekla na siya siya. Kata ka warning may tas ko siya ngayon me. Lalaing free siya ba ito ka nga. Now if you have wisdom of power, wisdom of the Lord, mga nagawa siya,
Kesmen kat isuste kang online God, we will be used by God in akkalemyeyuk. Warning mo ito. Masing pa take presence in our life. Wangin na malanfela, man katadala malanfela wangin na Peter jamon benakilata siyang kalata siya kluwa. Managawa furya. Renovation them by fire. Katli mangan refilia ki understanding na siya. Nara kata prioritize na if in malanfela wangin na kaslan kat magana lola kan may nan kaslan kat pakat mtakya. Na if in masingan tin na kapasya nga kumingena katin fellowship well Jesus kakayo klang. Now we need to better check ourselves again. Manapay sila kat Jesus, manapay sila man kat paus ka da. This is so deep. Manapay siya malangkat pakadash kya. Kumeloing pengat na. Ako klan may, lang sila may pakadash kya singing. Na if in lang sila may pakadash kya, katila ako lang nakitakalan lang. Efo kati samsam kun, efo ngamlan katashin ko mom, tiyo sumon rapture, takyak siya. Hindi manay ya pa even got line na kaya. Pay ngamlan kat, efo tala samsam dan malan fela pa samsam lan may. Yan na yohk. Kung siya ang ministry ket na sila tamlay sing arulana katil sila. Elda na fosyak ma, elda kain akes makinyegan. We are watchmen. Matlalad fung na kayo in spirit, genuinely born of God, the Holy Spirit. God watchmen lan mat ko siya. Hey, flow ko, nakakuklan ka. Ingin na mitigipatli. Efin pay ang online God. Na efin malan mate, nakateta ka sampram kin program, uniform, menu, masakawul. May furyak. Efin online katashin God, katetu na ka kaklan sapsing efin na matakuluk God. Man efo, man kateta la, understanding la, kaslan God payan nituk mapatpat. Mana ke waywangan siya yung kaslan God. So that's wisdom ka, understanding ka, siyang and spirit of fear of the Lord singan epengkat katin matake malangkat. Makayan. Pako sa online ministers kaya. Di lang silang may pakatakan na kaya desire lang God, man na kayo wafel. Matawa kaya ko siya Inta ka nag-emotion. At interest ka lalata outline lasha. Uy ka katita ka sam proike. Katina ko lang ang do. Lento ko an pe, vingat mole katita ka sam ke ka. Ina ko lang kaninta ka samon pen mat ko sain esmak na gamang. Ti ako kwan may patigin singer makin. Rang ngapar ngan tasiskel. Men ngay talang ngon paus met nga. We're not getting paid. Pa, katin mo life in section na tayo. Even pa yung spirit lang kat pa usya. Tiging tresikal. Katat the wake, mga na katat ka. Finsak lash, weapon na finsak lang kat. Mat nakiwa ko sa inakula. Pakita ka siya nga nash. Liya mo ito ka. Upcoming. Kat planning mo katat 20 Maui. Manapay siya na malangkat pa mga. Namanas, liye makatram ke meeting lash ke church malash. Mana pa sila we are being led by the Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of power, Spirit of understanding, Spirit of the fear of the Lord. Mana pa ito, anong pao ni imagine. Even kate, kami kate na isuste kang nganlan God. Even kate isuste kang nganlan God, kaya som na Jesus lang som nikiya. You're wearing a different clothing. Kung tina fang na ke tokar hay sila ng
Manifa, ngansha, shipan ngan. Truly, I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Matching pa yun, takay mit, manapais lang kita dala mekan man isus ta kangan. Manifin ka isus ta kangan, kata alu kangan, pel na kayo, liya alu las mishing. Wangin kata ka kaya, kailan shaf lang, may ta alu na sika, wangin kata ka kaya, manapais lang ngan. Pas ka makatas ka ngayon. Namanas. Being a watchman, warning is the caliber that may that can supply. It's only come from the Holy Spirit. When in fella the kind support ikum kemasing, inan the kind kasawm, kung the warning may ta inta ka nakamotion. I think ni oya larsana. Keok lang niya, nagtikikiyak, keok lang niya la. Lang siya lang may pauskat ke mission, ke gospel siya nga. If Engan got heart fresh, we really submit. Kat sang na fun na mo la siya nagke-cleanse up siya. Kweok kamema. Mangan God. Spirit of the Lord, guess na si kom, glory si by the gang. Mafon si bakataskan. Mo si by the gang. Ara, katsum, fashionamate na. Katena she was fin keok. Leila lang tia make el akmas, ka el pusapars, ka el siya may kanaos na masa, ka el siya na isyong inara makunan met niya. Singal megos lima kum tolla pelum na keng kum kafu fu pa mang singkat kum sivena mtake el yalum sivena being persecuted for the right choice pa malangat kamanum sivena kum elieta na opposite na kaya ngan si mga tram-tram kiningin ng katena si was fin kayo lela lang tia make akmas kaya putrapar kaya siya may kanaos na masap kaya lieta na umne kaya ekin may Christian na mga sikpa na kaya maular nakadin liet distinct siya masingan kaya mga sik na nasik for the sake of Jesus Christ, for the sake of gospel consequences nga taga sikyat na sik mana ke disobedience mana ke te fashka khokwan God biye ke makatash ke mulching wasing yohk shpe na wana nga akkalemyeyuk biye nga evin paye ka chun wan le shuste ke ngan ka tuskat ke mulching fako akkalemyeyuk na evin wangin ngan God mga isikya kume patatyang na kaya oye efusas kun oramang efusas kun or makin snap program silan government merging abuse mang es kume chuk na kun pusha apartment kumte na isusle ke masima ena ka nash ke matlal funi continue to sin. Nakat flok na nagad to check yata na mana pa siya pelsi kung liak na pa oye siya finchaction nga lal ta kahela makuluklo mo kumesa nga insi ba continue keok ki makulugo kume aramana kay wakayo ke mo jinga etaka na ke for the sake of the gospel Jesus Christ mo kay na etle she be self-centered man lang siya nga ta na it's not self-seeking. Di makum shukin mo na siya mama na kaya me kung pick up the cross follow Jesus mana kaya me toko siya lal inkalim fin fella siya kaya mo loman kung signpost siya na kaya gospel siya di lang kene kum taro for self-fulfilling o machi siya siya lusot kaya ngan laning kat matlal funya pakatash kaya aro yohk na pa kan men makatash kaya na kaya fos siya
Tasakta kowos fin kweok mayan kowos mat Christian, nimet kowos maikin ke. A kowos in sangkula na sinkatla, kowos ekin in Christ. Kowos ekin in Christ. Aro, fingat liya na ke, o ye siya makatriti piyang mat Christian na, when long siya sinkad, kadat the retaliate marakuluk na siya. Finne met fellow believers slash on Shupripyak in Tol, on Shupripyak, for in Antol, we will never retaliate. Papi tells general Kesha teaches a lola catla sugo spokla teaches hey. Me am bad me. Matinga no say lupufen looking kashaw. She can you pitches in it. Nake much mga omenash ke clients up sing. Sholala machiche la kalaming. El got Sivana taka yet to suffer just so we can be saved from our sin and from death. Now, with that lane, with that realm, with that truth in our hearts, our mind, our soul, this is Jesus' battle. This is Jesus. He already won the battle. Kadin may faithfully walk. Panangan. Faithfully, get a wrong in faithful. We pick up the cross, fully commit our life for the sake of the gospel. Nara kada, may tarak look na siya kadete. Kadete tarak look na siya. Finnatal pushala mala siya. Kadete sumshuka din pushay pamasayan. Refit mo. We're not retaliating. Ka finnatal winigat, physically abuse God, kadete flokin na winiya mayita mo. We're just gonna look at the cross. When my Christian, I think that utak being filled by the Holy Spirit, filled by the Holy Spirit, manakawa reko kadag ngatlan na lial Jesus in tanagawa. When mola siya pa Jesus. Manakawa kat fresh kinagat ngatlan lial shaksina pa ma, asmet siya, el pati rek asmet, pero nagawa kat flokla. Ngayon nagadash ke dispensation of grace. Kat matasano flok lala, glory siya masam from kanya, ngayon wolana siya, bakat matasa finchak na. Takat ngatla. 2,000 years ago, what was done on the cross for humanity. Crucifixion, death, burial, resurrection. Crucifixion, death, burial, resurrection. Resurrection, he ascended into heaven and sit at the right hand of God Father. From thence he shall come to just to quicken the dead. As we wait, kuluk mayrik kweok matakan na shesh nga din the flock yun. Do not retaliate. No matter what trials, situation makadash ya kadin te na flock. Kadin te rate justify yaki makat mit murder siya kat mit pusapar siya. Kadin sang na makayok ngan nagtadel Jesus Christ. Naro, ini na napaya kating kangkin. Keme, ke langshi. Flokin ke langshi. Ma kayok matakasyong kanne. Kating flokin ke langshi. The criminals pa God. God. Sons and daughters. Nakito ko siya man ka. Matulali for me. Te kati mafela. Kadash fin fela. Characteristic lakoma, mold behavior lakoma reflect wolana maitaka. A part of that wolana pa suffering siya. Nakadinorit makinulang silang God, flock in suffering. Do not retaliate. We are to love our enemies 24/7. Wangan making kemasing amash kan. In one. Kadinte making ke kayok matakaw ke as Christian.
agadin sangkulo na singkat. Ako sin sangkulo na singkat la ko ekin in Christ. In Christ, Christian, believers, Christ-like. Na ifin ka teda Christ, kadat pa na moulkun, moulan Christ. Posle, katapusin na pa'y inesing Christian. Naliye, para kadligiya mo suffering and glory. Talik na din ka, nga the Israelites, kada wuna, man katlik na dal papay prem. Asyahin pa na, temple lang ka, asyahin ka, Jerusalem. Temple lang ka, wanan magkanda ka, kanaus na. Mesi keok, context lang malutut nga, kadin takaliye, utak lang na tingkat nga na Babylon. Pakapash malutut nga na kaya, Esigal sapta ton ngul tolu, esigal sapta singalalkos. Kating kalam na pay kala. Kat represent talik na tingkat, mawu mo kayo nalankat, kalam ka mo lasha. Kadat te floksha, o kadat langshi, our enemy. Just like Jesus did on the cross. Kat nafon na matlukalo lan God since Genesis 3. We're going through a lot of pain and suffering in we cannot compare this suffering to the glory. With that in view, wolana got in Christ minded, Christ be man nakawan lemel the garaka moulana kadin moulku kadin langshi. Mana shafta si bang our enemy. Amit Christian mataga mo latin na sin might nga mit Christian. Mit Christian mit Christian al kuflan na sin might da. Che kulan na mit Christian why nga rin kan mit singan man lang si singa te wakta mar kluk na siya. Ara mutawag taripel nan ka mit lan ka nanan kaya. Made matawag taripelin nanan ka, mitlan ka o pae nanan kayak made na. Fin matawag yoros, mga Afrikana sin mit siya tilalal fung kaya po yung motion kat. Nanan ka lang mit Christian, ngayon akkalemyeyuk. Siya, tigin siya siya ndak siyambram kun, may crown ni Megos. Tayo biyak metlal fing nakawa kaya moulching na kaya rep malum kumara for the sake of Jesus Christ. Kaya moulching. Na metlal fing niya church for their sin, for not believing in the grace, in the love. A copy love si matagay fin chak siya. Elo siya church siya. Utak na kaya menanan ka na upe. Nara kaya nga from kun inakas makinyagat lakat tingan siya man na side shimawa ayun na kadin me compensate with the truth that mat na kayo mamati sa na kaya life ni siya mo siya all directed na kaya lalain for siya from ganyan kaya fakyak mo siya fasal ko. So with that it balance if in which the god someone na wo site na wo siya tinasman masaya kan kundi kikya man gospel siya el daga from kin ko machiya daga akiya metan daga na kaya mo at the same time. It's warning. When pang warning you, watchmen. Pang me esigal na kapasi na kaya kapite lata pita in kapasi na kaya esigal sapta tolu ko esigal sapta singalalkos. Warning bang nanan ka pang me he ascended to heaven and sit at the right hand of God Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Blueprint siya bang. He shall come to judge the quick and the dead. Nga tigin tres kang tansing may katlalal fungi lakat as winan kasaw. Mun pangawalay lalangkat na siya. Kadito, wala na siya ito ko. Kadino na kading maulgin makatsumana lalal fungi.
For God so loved the world that he gave his only constant, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. That whoever believes, nalalal that chijel daga misha dem makuluklo. Ngon kad ilyak na ingat, nalalal fungi ipsingat. Na makunesh. Kati nakkalemyeyuk na si metlas kosain. Lainin na nan kasi paitakang. Akkalemyeyuk, maya aso si laspang. Evin katliela met na shelklas. Sinan ka salsing. Itakang nakasign siya na siya esigal ke Victoria. Kaya matan na kiyal si Fena. Mas makyato met na matalam. Mana shelk siya. Lamayak na siya mat Israel ka mat chutangan ka utaklangan la. Dalala konkun flanken intein temple siya nga katkata ka. Akulukela to even burn it down. Maskin nan ka. Ezekiel being watchman warning this na kaya masing mga omas kaya nga. Matawag tari pelin na nan ka. Ang metlan ka ata pa na nan kaya kung meta. Mekal me, we are being received. Meko mara kaya mo siya nga. Utakot. Crown of glory siya may opiyak na siya. Meko mara kaya mo siya nga may Christina. Pa utakot. Nanan ka lom, nanan kayaklan may Christina. Matawag tari. Man me, what are you doing in this lifetime will give you that crown of glory siya. Tasakta na sin elos siya nakawatil lal fungi. Fin matawag yoror, ema fakyan na sin might set your lal fungi pa yung washing card. Oh. That's where we become watchmen in this lifetime. Na sin matlas ko siya. Akyas makinil, o yun tago. Ascend into heaven, sit at the throne of God Father. From then he shall come to judge the quick and the dead. Lainin na nan kasi pa ito kong. Lainin na nan kasi. Even kung de suste ke ngon nan kat musenye, for laulek lalal fung ngon nan kat inilyak, kon born again of God the Holy Spirit, you're not fit to go in the kingdom of God according to Jesus Christ. In fact, na sila Nicodemus. So there must be what? A born again. You need to be born again. Or of again, matana kenji kumarswenga ningena, arashi proyange, baba, shisak lukla. I put my life in your hands, life in like Jesus Christ, and the misha, molyak kemakulukla. In that very simple sense of you believing, trusting God, ngonlan God, ilyak nangko, indwelling you. Na kaya kamtak read the Genesis near Revelation, akostin na kaya mawulkan, ngon singan te indwell magana, the third person of triune God te indwell magana, intak sisisla inkom. That's the relationship. That's the me. Oya si mam taga fellowship with Christ ke ngon lan God in God. El pen kat kadin me. Be wise in this living. Kadako lang nakatkalan lame. Yok siya matching. Lepos. Mait mo, mamad Christian siya. At yun nakabash siya, o iya siya makatrump from kanya. Na may siya siya. Manifo man nanan ko siya ito ko. Aro, kat so minak siya fila malitiyo, in fact, kunon sin ka at kaya managayo mga akin na tagat na first singalal ko sa mas la fact, upeta may war in Moliakle, na ifagan na sin may kuluk siya sa lalal fungi kata. Ale, for that whoever believe, got some nage langkalang pakoting the praise of God. Mercy, tana el na lang siya fella. That's God in his own nature. El na lang siya fella. Bange oyen God papasing. El lang siya fella. For God so loved the world. Common Christ siya bang man sin fella na fon. Rarang ating interest ka in that realm, ina ka din ka na preach, man ka din lang siya fella na fon. In warning may tayo, may for lala,
that whoever believe, the common Christian crossover na keme saving Christian. Takan mo di katle. For God so loved the world, He gave. Sangshi bang ang ating hindi takan money mo. It's a gift. May sangshi for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That transition point siya bang that whoever believe shall not perish but have eternal life. Na silos na kayo sila lalfung fat chemi siya afais mo mabakat pakatas kam singin. Kat ke welcome me invite you na kayo na kayo yesin. Mo mabakat. We are preaching it. We are warning. Manifin de ma mi siya siya tagang. May sikat na sin mat Tilalal fungi, but doctrines of predestination singer, reprobate singer will lead those that don't believe in Jesus Christ into the lake of fire. Genesis, sisaklu. Fatyak mongol siya, fosaliko, sisaklu kemas. Mga itlali Genesis told na ke fall of men la. Genesis told you first mongol siya, righteousness of God was given to Adam and Eve in the form of the skin of the animal. Foreshadowing form na siya instruction na righteousness nga taga when Jesus Christ makain Satan na taga ke mirror masilan kat na. Elora pel na kawain isla masinga katin tili mul siya. Na may sikat na siya sa lalalfong. Nga fat na po na bit ko siya masyangin na samsam met nga may kin okay kat na siya nga nito la mi siya mulyak man lay mo pa gospel siya mamula na kayo walaelyalak ke malan fel na ke may kin na kaya orat man na siya may amula siya nga ba take precedence priority ke Nang fact na pala, when your heart is like that, katin siya wuke, like, kas managawa kung taga, cleanse pa ito na, le opi kom, glory ito ka, na kumeta ka, may pakong tayo kung pray, inikek na sin matas ko sayang, into ka, full lao, le klalalfung. Right now, if yung mong message kung kan tanan siya, if yung temta ka lalfung niya na, kan tanan siya, relap, simple prayers ko makatrampang pintiyan nga. Inays mo niya na, ifo man kat nikin. That shikmen niya. Ako lahat alim na floko, nimit patle. Paikat na siya tamalan niya. Naro, masing ako maskam siya nga, that Tuesday ka Monday, man, it's a gift. Kataw siya, weapon na gift siya. Katita kain recorder, lamama, katita kain, may tayong support mo, katita finkadel wikat, siya kain line cut. Kat watchman lang matlas ko siya, in usye warning siya mo na manas float na kakuklan kata ingin na may tigipat na ifa ka na siya may kuluk siya sa lalafon ni kata sumak siya flela o inge elo siya keok mo in bayan malang silang kat na silos falilo sin si colony na inaramawo ay si Vena islo siyang nasin kat siya oralos le ay siya liang wala lalal in pel na kayo. That's the promise. Eltagan mo ligat. If yung kapasyon na kamalan gat. Akos din na kayo, yan na kayo mo. Tol lang na phone na mo mata siya. Taga na kayo, me, chi siya siya phone line gat. We're Christ-like. Gat mat Christian. We become Christ in every aspects of life. With the work, with the sanctification process, in the power, leadership of God, the Holy Spirit. Na iwan siya nga. Iwan totoo lang. Iwan kikipin cleanse up. Iwan kansi mga ngat-ngatin pusapar, ngat-ngatin rekmema, o kumatagan warn. Correct commission siya. Kung nakiwan ka siya, fell. Uta ka na siya. So meron, may tamal dito.
Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you. And below, I am with you to the very and avenge. Therefore, we are being church in a life. Nake makmura moji mane opiakum. Kumertesum in church nake opiakum. Well done, servant. But at the same time, the line furishi on son. Nara kagat sisses langan ke nanak na mataga kangan man gata. Kweok forget metalal from shun ke moji. We will rejoice to the hand when kadala Jesus la shikme. And when he's kala shikme, we will be glorified just like him on the third day when he rose from the dead. Mo matching ako mashken. Te picnic ship ang ako mashken. In ganigin mole in fact wolana on God as we are being persecuted. Look actually got your mold. Look actually got your message mind that I should back as making you got your more last guy share. The interest can let go punchline. You should punchline to go. Kali politician. Okay, Belching, should actually got Karslan, but not what? There's some real Papa Tikin Trescal. Papa Tikin Trescal. Wow, what a wonderful message, ma. God agency ke delivery lal. Lemniste libana tamle lalle ikoye ke multisima. Kadash ke msingenge. Panganchi vesima shamno gudvana daria. Engan in the base ke keok Christ. Si Peter Akos. Singal Luhn ke singal lia. Kaksigan gat ke Akata na fan ng si Malorella nga kuminkain. Leksyonin na kensay kat ki mol si mga kumaskim singing eh. Ito ang asyak si nga kumli aulong wala ko skillen si. Na fakakiteya na ungan na killen lasya. So in that same concept, fin pa pala akkalemyeyuk na siya ki samya nga ul, fasing nga ul, malusyan mo lak kumayait nga ul. Kat kanjunal nga ul, yang ul da, mekat kanorela. Na, fakakiteyan yela lalas nga. Fin nga kum te syun, katalaga latari yang nga ul. Akat sunais ka tiyang nasinkat, papatamasin ka siya, through Jesus Christ. Fakak, mesi, nga kum, bank, ke maudla siya mo, etaka kaya. Na, lamistri pa, nga julba na, kaksin kat game, lalian luti silom nga indaka rela kay nakataya siya kumte on nag-outla nito ko. Kumte shitel ruk nito ko rela o yasing. It takes a lot of digging, due diligence. Na mayan kumit ang ay tala siya fact check iya kuma. Kata pa tumasin ka siya. Na paano nga Kil fact la mo kastal mata ko te kan folok na rod bisya. Nagat ko na ko yes ng akulo ki kalang la na siyum. Daliga samtan in siyum kum dile maikin. Ana ki akkalemyeyuk. Amen. Matali mo de maulle ki Charlalan maikin mo man daga fakka ko. Nara kum daga ana in reinforce rhetorical questions yung mata ko ki maludisingan ke fasingal itkoshimam do kakengan. Nara ngangat ang lida na Peter ko tie so kasing machiwa silos ace may mo lalos finfelo. Ogi ko minetala met kuluk na kayo ay akkalemyeyuk. So kasingal si wasongul si bangan. So if the righteous believers experience difficulty in their refining process, how much more horrible will be the great disaster magada experience ka eternity by the godless and sinners
continue to reject Christ. Lahat pat kia dahil makluklak kumbinsaksing 2,000 years ago, bidel da ka sa mas na lata siya ke yakon ngol Michel and Christ inakkalemyeyuk katamit nga fakla fokan suna falok kaslan ka da chikan da ka falok no yol pushe Aisha lamgal mekor fasingal si inkoti nara da ka na sikom anakel da ka akatay na siya nge kat met Christina den a fushesh finga ko mesyo kaksaksing la rin fast kun lem katli ma si mapidel sigen sam geng el fakla in genek song nasin mat nalal fung ya pa lemistri liban el daga kata ya geng arsh me kalye ya kata kana shish tarak tashke mot ko a life without Christ is a life wasted na panangara la upe it is not easy to be a Christian. Kadin na kadin count the cost. Ke battle na kayo, mayon na kayo, diskat yang na kayo. Nara akkalemyeyuk fakla, bahal ta ka, raman na siya kayo, oingi lo siya kayo, ngayon paingi malang silang God, na selos. Fale lo sin, si kale ni naramawo, si fena selos siyang na sin God, siya relos le, siya liyang ulaylalal in pel na kayo. Kat finli na ke transition siya ma bidal rekmagan nga rekmagan kasi nga so. Nara sikilan ka kapsya na ke fakla ke fasinga ulit ko singalal ko singan. Mesel siya narang shayak na kayo kada na kila mistilipan il fak nga. El encourage your reader kadina tala our suffering it is under medyo tamalilipan in the fact siya kahit in command sender lala control sender lala mana kayo is still in control. So if we suffer because of faith kadinito la masing matakaki will lan God papatamasin ka siya kalmean pa he is not losing control. The mga mataka and refining kati. So, masih mataka na sika pa. And si mataka na sikia pa. Ngayon kinla, nga mga sikia tolusumla. Si Pea pa, inleksini na, patkia wingan sikiliye. Mataloang nagimula kalila. Kang akalensa pa na pa ikat. Kung asyo na kalensa pa iya. Kang akalensa pa, with mga weak lensa. Which is which? Nara, in times of suffering, believer must trust themselves to the God who made them. Nakasing a trust, bagat ligi premil, kisyakan la, when sinatal, mapangon yak lang kisyakan la. Ipremil ni, tenak sa fila masikisipin kalan God, ka saplan God, Tasakta ilakkalemyeyuk submittal ke trust sila na singkat. Nara pasi sara katliye ke persen lem ta kafin saksinge lugal shaman na siya kifas sapta langol dole fasang alon kosma chisa silwole ke pasala labe fak papa nga esyot nga niktamin po el fakla maingi na el mise lima singan esyot nga nik. Nara ngako as follower of Christ, katina nandina ke sakasimal da kalkiya na sismas Christian nga. Kimay ta fakka sinakulukyel, el tita pokolos ke kaskuluk, palamistilipan nila akkalemyeyuk. Two wrong doesn't make it right. El tita fakka na kasin aksangeng, wangan kasin me terrifying ka threat my lorela. El siya lang na singkat, el siya na non-kasiwas. Righteousness singe. Nangako min lalal fung inapay ke
justice lan God, the righteousness lan God. Manil pa rekat le. Na panang aling ngan kun na ki akateye na fanen si matako yol tam lilipan ngay. Ingan kasi yakom. Ana il fact ngay, the kala siya, katakain focus ke scripture ingan tafwela. Finga kum kalansap mi singi, wangan mot kayan mol mapatpat singa sikom, na katana may boxer si matol na paul ang aimlessly. Sisyan falgas ininain ashipe pel na kewa nagitok sa island God. Otherwise, mugiki makatarang self-glory mo kay fun. Manan sikom. Na panangara pangashipe siya ikekla na sik nganu si met luti si ma panangerek malala. Da lutut kin gaslan God. Ilung gaslan God. Mutekta ki gaslan God. Unmerited ki. Pangamet nga kin lutia. Ki moul inakulalak. Ngan de patle. Nagifulok silang lemwe. Nga nito, la len na kewa. The books, el ikek, accountability ki molak ko malen na kewa. Kadinas ki the book, puksima inersinan kaya. Te puksila ni tawi. Masingan, ilakay kat mo kayo na. Lakat lalalfungi inwi matwiyas. Mana yohk si besya siya. Mayan accountability singam daw ke kumutya ka. Kat kan ang kumrela na lea pangin kenek sumat faske. Kumelong ya utong laim leong ngalyak niyong. Faskin kenek arsukong akoy. Nara kadinte doubt la Jesus la vloko. Ako min debat le. Aklo malap kelutut na wawo mataka na siya msingi. Kada pala naksya fiyo kanila sa pangi. Inka penaklen ko us matakaan nga ekali kipesingi. Alala lemistilipan ki takalala inkain katikat kewa. The fact silal mal taka shulpa na flokon katyak na ki metol mi kosh nga ule in sewo lo se kalye ki mas was. The tokshay lan kashaw malalus. God blesses those who are persecuted because they live for God, for the kingdom of heaven is theirs. So persecution should not surprise Christian. And part of the refining process. Si mga kumaskenge. Naro kakaksigin kat, inda ka indutikat, kaya may lutingan na siya, lasya kangon yin siyong, kakalyekom, kafakan gulukain. Yes, now God blesses you when you are mocked and persecuted and lied about. Mayin kong followers silang Christ. Nara, kita kalan meto pelang faklan lemin lang kisipap evaw tekyak kosin nanan kayak yematan metlem eto ko siya. Ta kosin fakak pengwo na selos na sin met peken. Nemet peken askanin met tolu ba rakekipabalang Papay premel daga ketyan na si sapta singa luo met choose askipet siya. Met nakewa mate met lan choose dahil met peken. Molin met peken bakom liya White House met nga kakain nga. Example si Bangen. Paul el fact si Corinth up to tolu. So, kaya gospel la John lang isa mga the fact mo si was. Wangan si met kalensap faletigi met katolal. Elos ta akkeokia na elos akkeoki kospe. Oipe ash met chakos malutilak engafa ashpe. Med akkos kowos. Akkos ye kowos. Da may men kaksakin yakom. Kung finmatayin kiyan wak ma orek na siyong kisben kumurela siya makulu. Kung finmatayin may kayok siya orek na siyong kikom ramawo kadela vakin siya uyekom. Blessings ng God na siya kan ganagulin kowos matakawan.
Gulo malap na si Wuski ko surek magkun. Chat kadingan ashkea. Nga inaklen ko commit your life to him. Damda Luciana glamalap kita kaluman. Gulo peki gashalom ki wasmam shapajak nge. Damda from lanai club and assume. Assume damda Moria, Titanio, Milt Edenton. Gulo malap ki ashluman, gulo malap peki. Kachil pe osun, dali kuyaskin goyang alak pe gat pe. Aknas take notes ki me kasha mataka na sishnge ki kasifos mangen. Insang ben akay ki malutut makatash kaya. Gulo malap damda Luciana. Moria, Titania, Ethan, to everyone, kadelwo, gulo malap. Damda Luciana siya check fasinge. Nagay pruko pufukasingen when sapta longo jibam nagiyangan sapta singal tolu na bagay pruo. Please help me out with that. Na lumalap pe kifaklom nge. Dahil Sulurin from Alaska, lumalap pe kitagaluman kaksyakin kat. Patty from Northern Marianas, lumalap tam dahil ki archipelom wikat yang kiltusing ya. For sipe bat kan gasikat nga tam dahil sipe yang strong. Praise the Lord. Kaya momongin moul kadel sinasyesh misenge. Siyam si uktong ngol for sig. Lamalap. For kaya woye, for kaya insi uke met lankad. Ilustagan imda ensi si fan. Kaksyakin kat. Lamalap. Na email by you. To open the siwos. Kilo gash pelowosan. Tam dahil Chani Sikra. El Paso, Vinpay kong Traknar El Paso, Texas. Pain kowos pe, nasinsya one pe. My friend, Damdal Shrek, Lomalap, kaksikin kat kiyash peloman from Washington State. Somnik Kona, Tigin Bolin Jack, Lomalap kiyash lowos an pe. We met wiyash finan kona nga, Damdal Tamay and Sikra. And Pain kong from Columbus, Georgia, Damdal Kenye, Charlie. So, omne Sacramento, Charlie, Jonathan, Glamalap, Tamlel, Gashpeloman, and Xavier Everett, Washington. Tamdal Procula Nathaniel. Bange, met wiyashma, wikat, sa poshek, ekos mars pegi backgroundan, kaksagin kat. Kulo ki katkanta kayani, ki malututshima, taganasishnge, na kikat samsam ki makatashkenge, Akulon sinkat ki tamlalipan el taga ale ikoya malutu chinga kalam na shishmishingia. Na paana ngara maluo sipa arch mitigate facility ngi. Siye katum bray katapna. May katte tatagalan lema. Nagyatutut pepala lalakadin de mo aspellas. Lalakadin de mo ngafakisyo. Nara, na kadin, aski mindset si mo, nga kula tari. Inkan ocean Jerusalem kat Jesus ke Jerusalem sasya. Inan pang mindset la siya. Nga kung di kan kalensap, egan met kalensap siya, siya halaloin kat, uy, manikan lang wika, mema. Ashmet nga sham na singa kung fakya pangay misya pangay kadin na watch language la siya mayen pashesh kan uplift di mo ito kapent perekan niya matwiya siya na especially kat matlalalfong iya nga kuminala na be happy about it, be glad ke gospel sing kadin ka nala na syuk mot ko tap na ke faklal la Mr. Lipan kiliti sila nga. The sampela, a great reward awaits you in heaven. Napanang akong titat ngalwel. Katngat lali na ki crown of glory ma, rewards ma ito kang Convinsum na kasiya koren saptaya. Fasnong limekos na galong litkos. Crown of incorruptible si bangan.
Come conquer all nature loma. Ashbel, Ramam can get James Pianga, the Ashbel Thessalonica, crown of rejoicing for soul winners. Maliki Thessalonica lo Vasingalia. Crown of life singing, a los mazom en wikigang, the make sanging. Kikatena may kweok, ma evasion gom. Long devil evasion kekos ke ela sisang kada she was in prison. Ako siya kweok ke then singaw na. Kumin arunik ke milya nang evasion temporal and mode. Na temporal siya tulungan pa crown of life. Aske revelation fat ke clue was singaw. Na crown of righteousness singaw kom love the Lord appearing, kung kan ligiluto mo te ako fasalgos. Crown of glory singa baita ko na sishmet faka ko. Sipi der lumigos faslo no ke akos. Na panang ra gigata ko faka kaslan gata. Itakin lakat papel fact check ikat. Katita ko ang nga makalim dari malututa. Panalal faka. Ma. Ininain ma fek lagi kaslan gat fakat kenaske. Na panang ara oye nga kadin kanya tang die. Ipeis si malam istilipan el tagakata yan siya. Alam na kyalam nga na kinga faka. Elte matul ni fara oral teaching. Elte waste na time lal ke len. Len na kayo sapat si bal len na kayo. So the kana shares. Jesus explained that to live and to speak for God in the face of unjust persecution, as the ancient prophets did, would bring great reward in heaven. Mga akkalemyeyuk. Kaksigin kat kita gani lasha, kata gani pray. Kat kilo malap na siyong kat papa. Kung sa paya mamitsap, fact na fanin sin kan kasha kat kiltusing Kelemyeyuk lipan, tamlel si wiyasing kulo na sintayin kela si tula si skel, inkain, kasil akkayel pe widalik sinadras kay kenar, medin siya anak kayo, katlang si kulo malap na siyong, kisyaw si matakan place kading. Kat papatamasin ka siya continue to bless this family, med na kayo matakagipel singin longkan, Martin Jelkin Gaslom, Malakan Gaslom. Leila kadinte anasis falgesh. A mana kewa makad-exert energy la siya kemising ifala in manak yohk keok shailan lom. Mayen malom mo fan na kawil. Kung fact na sil Ezekiel malen kang la scroll sing. Siya taga na siya matlalalvungi. Kadingan no tela Genesis nigi Revelation emata tek-tekin breaking inkan itala pangay masiwas pay ekawil kat kaksyagan kom kifasali klasha lelakalang pakaten lom sisin sila nganda in wikat karangan kat. Amen. Lumalap bangan aksyafiyan taga nila siya tarak tanga siya skon ngayon sang kasya kat kifasali klasha in ma katawi na naklasha esamkin la makataske kateta la ngeta kalan lema elkan sikla na sipel na panangara nga siya untung sa pila. Let's see.
In paradise, in Sagaplong Linali.